So I'm going to see Inside Out 2 in the cinema with my sisters, and yeah, I actually watched Inside Out 1 only like a week ago because my sisters made me to watch it, so I can't understand what is it all about. So yeah, I'm pretty excited. I haven't been in cinema for such a long time, so I'm gonna enjoy my nachos and cheese. So yeah, let's do it. This is my outfit. Ako sa vám páčil film? Pekné. Načo som plakala. Ja, musela som to strašne zadržiavať. Ľubie tako, že nie. Ako náhle začne hra, môžete si pozrieť všetky stránky zápisníku. V priebehu hry budete nachádzať rôzne predmety, ktoré budú zamknuté obrázkovým kódom. Ak ich chcete odomknúť, musíte najskôr zistiť príslušný kód. Chceš? Daj mi. You stop coming and I don't stop coming. Back to the rules and all the people are running. Did it make sense that I live for five? Your brain gets smart but your head gets dumb.